ba? Go eat. Mame dah. Mama, Bible buka mak ai orang nak kana rating na hahanang gina omba iri. Jadi mau lihat mah di tuata, mau lihat nang dihita, nama maranggi. Songoni nang di boru name te, boru dua te. Boru bere. Boru bere. Ondo bihamuni. Ondo pehita marna tapak ni. Masih berengan bohi. Lakwe melalui jum. Ai molo sosalau. Tiada baju pang dot. Para amak tua dora marulau di amplas nama saya kota cane. Idora adong do pertelit tu sinuangi. Adong ato. Ba molo si molo sa kota cane tong ba molo horong ni upung si Dewi do nang bai me. Ima kalau upung si Dewi mah. Nah, jadi ano mah kita masih larian. Oras mah di kita salukna. Jadi kami guna lewat dang do tiba na jumon aladong aka keperluan. Jadi hulala boy mano ditabai ketua. Jadi na perlu sekarang otak tahu lala lapor ginon. Baik mak, tong mana pa dimuk kita di dana ala sedang berlangsung tetap nuaing pembangunan ni Kota Danau Kuta. Buhabay non ay so na sendiri nga siya teleponin yan. Ala itu bihurwa. Ba dakwat tu si alanya kasopi di barsi si debuan nuaing. Ba itu bihurwa na boy. Terutama siya kami ang gimuna lai muna siyan puparan yung putunu. Jadi ima jo lala na berjolo. Na badua hon ba na bereng majo pwede nokra ay nak kedua dong progres ni pembangunan di Tugunyo Puton. Kebetulan rodo ya ni akang Pak Den Nisate. Jadi sa mingguon masuk majo ala ni ka arong na perlu dineng sohot beruta tu si sama polang ate. Ba ima jo lala intina nuai si tarengo tatta. Ayang wak minggu-minggu na lewat taringot tu konsep ngaherat tuntas berarti akang konsep tu acara non masuk sarik-saring akka tu waduan akhirnya tuntas betar sama dia pemikiran di Pangarato alay non marni jadi utamai atar sama dia no konsep sidala tonota jadi di abala tikyok kulala fokus maju ita tu na dua hali dana maju ulala jadi pinasa maju tu abang nibia ketua arong do si tabal ni akang lobe pai ma so tapasa tu akka hanggita akang doli dot laita tabunan tarsong lima ulala kang harus bahasa nya kang Lima sautik songon nama nabay jak kaming domingo na bukan kata taringoti songon teknis pembuatan di saring-saring no puta. Arom tulu opsi 5 per julu para hono puta ba berdua hon membuat tano soko saring-saring sian kata yakini ngaran yo puta barang perhutan yo puta na julu ba dapat tuduhon makira opsi dia menon Bahkan kata sepakati opsi per julu opsi saya per julu menjadi skala prioritas. Alai mau orang dapat dari plan B 5 membuat tano songon saring-saring na puta yan parhutaan na sida na julu. Alayan non titik na ba telusuri man non lebih dalam, lebih seksama, hera-hera di giro parhutannya putai, jalannya diyakini, akan kita pinok parna, nasa sitong na julu. Imaj perjulu kan, na padua nak peningan, kita jalan jutok kiaman yan, sonarnya malan jutok taringot tu pesta ulau bulun.
songon na mangarang-rangi. Alai ba mardumu si tong madana songon dok minak ningan songon dia mata bain asa taba kasni tungat tak. Baru nakia progres na di tongos ni abang tukang fakta padeta masa hatu aro na kugarni songon habisnya pelataran na nga naik be sisa da 0,6 meter songon pangkalnya pangkal ni menara pangkal ni pilar baru kudoh no kugarno bona ni pilari jadi non oman no pilar na yun non busi negi jangon oman non imana naik ono puluh kan jadi dari sini dia berison ingaran ni sarik-saring inyon oman naik lubang-lubang sada 4 tingkat on jadi nakipat dinis na menceritahon na turun memang asa tu teknik kerja ni lah sebetulnya dari turun ubal garus energi jangon ini keterangan di mana berlubang gono kiri kanan ninna alai dak mo to nek songo dia maksud di mana kiri ne turun betul Pak Put ne turun kan oh berarti era batu bata dang non baru ada waktu si songon dia lain dah jelas atau memang diturunkan imana ikon opat saring-saring bahkan hingga tak putuskan bahwa kotak ini saring-saring dia putah songon potina 10 mah yang kedua paling tinggi paling pergicangan mah 2 putar salada tu baru Tagalog turun oma non oputa makubur baru Tagalog turun nama Bide oputa Raja Boksu baru Tambunan baru turun apa Toruhian memang ikon belgaron 5 puta Hajuruan baru Simajuta baru Segitengah dohot baru Tambunan alai baru Tambunan kotaknya kosong. Nah, jadi pondok 5 nak keringan asa teknis kerja doon benda dibayan nampak songon na geleng alai pada hakikatnya ninda anggo lubang nion mungkin sarong depan nyokong dari gijangon benda gawe di sokong su sementara iso hidup sementara kiri kanan. Oke lah masalah teknis kerja namanya. Jadi sambil masa rang ya karena beberapa perkembangan lebihan main marhadumut tu rencana tahun. Soalnya mau soal tambahan hata huwasi sian kita panitia. Boleh deh. Jadi ngata bigi nakingan bata tabay ma songot si hatata bornginona teh ima taringot tu acara bolon tarang rangi alai ulalain tina perjolo maju hita siadana jadi pinasa maju tu akang pada Jakarta akang Jeremy pa maju akang ayau tetak dunian sewu sosoi nakpesongon na seho pop teleponi do alai iro bihurwa termasuk mah kapal ibotoni badangi apa ima maju itu inna biji atar songon dia rupani na horo nah tamaksu rupani mang nanu dapat konsep nasing Oke, mau lihat mak di hita seluna molo taring untuk penggalangan dana gue nggak cukup efektif polan na ambil pulpen madungo ini namanya polan paingoton asa di transferannya luar biasa menurut awang go strategi ini penerimaan dana penggalangan dana jadi meneleponi mahita paingoton tuaka dengan Twitter buruta
Ada sudi Mariana Lai. Pramolo pero pani Dr. Baijo di Vegasetikum na mereng ka ketersediaan ya ka keluarga. Ya kung paksa utada ba? Nai alay ba sabar mai tak badang-dang ta panakok ini. Itna so ni majo sian siya kami. Mau lihat. Taring tua hona kang na komentarannya kak Sodi. Tua cara bulunon. Ayat cara bulong nga komentarin na riyahay. Oh. Jadi kan rencana suliro panakko ka berarti dipikir aku ba ulau bulut di mana kan? Kalau taruh di elaborasi di Bang Ra. Orang bentuk baru kemarin antara nih syukuran bohot horja hidup kan? Iya. Bentuk nih horja kadang tatai repetik ini hadir deh waktu ini ada hot Bang Ade Apu Gabriela nu kata orang Orpo 2 Walau menurut Pak informasi Syakuta hanya lagi bereng berbiaya mungkin sekitar 150 sampai 200. Ada bolon mai. 2 hari. 2 hari ya. Memang mau lo pikir secara moral di mana? Mau lo nakko do sudi okuta salada tu martubur raja woksu ajuruan. Ba memang kudu lo bolon na tong. Dang buye benot tapi hola syukuran ini dapat. Opsi syukuran nggak dicoret. Opsi coret deh. Dan mungkin kebengan ini. Nah jadi mulusong ini tong ba benot tekon masih dungu namanya ka nama ramalangki ke buruta ke bereta. Asa buye not di pos ni. Alama fokus maju tu bata tu godang. Selesai justru dianggur dong dipikir aku. Unak pola ulo aja pada sulit tersempurna hian. Asal maju jong gimana? Nah, baru bu ayang go pagar dia no buru mangiu di. Oh, langgo ya ke bunga kami. Katari masuk pada masa kami mau melihat mak. Bahasa tayo matu moderator. Sambil mencorangi arong pemikiran nasing siandanya berandai-andai mau jorupa niokan alainya ndang harap arong go pemikiran buat contohna molo habisan nonaon pembangunan fisik langsung kita masuk saring-saring pesta ulau bulun horjana menyusul. Jadi istilah norpaning pertadaun plus saring 5 juta tahap pertama. Baru tahap kedua horja. Arong kosong ini opsi nasi ke opsi perjuru kata baik. Selesaikan dulu pembangunan fisik, baru haduan, tarik saring, satu paket, dohot, horja. Nah kan? Nah, opsi kedua, tubuh, fisik, plus tarik saring, menjadi satu tahap. Tahap kedua, horja. Memang molosonon teknisnya, molo di akumulasi biaya lebih tebal. Nah, lebih tebal molo terpisah pemasuk saring-saring sian horja. Tersaru pamenon istilahnya so kita menikahkan mengadua maju perjulu pemasuk-masuon baru dungi mesti haduan naik
Di mana ada dah. Sulak-sulak Jadi kurung di Mak. pesta, alai paling tidak merupakan tabajo istilahnya berjuru saring-saring, langsung komplit di bagasan tubuh. Arong waktu talau menabung. Tentang waktu tak pula sudus istilahnya kasoni mak. Tak pula tergopo-gopo. Bu ini lebih santai, lebih panjang tengah waktu untuk persiapan tu forja. Kasoni major panik opsi-opsi. Dipikirkan sambil mengalami dana. Kalau soal ini tambah soal naik. Oke. Ini udah bahasa berapa? Jadi mau lihat ya mak, tersoalnya makang akang Pak Jeremy Jakarta. Iya. Oh, ala nakia kurokon, asi taring otat taperjolo, taring waktu danon, ulala, alo do percepat tu ala leta tabunan, bantu madong ide ni lai lawaka, marahaka, kaburu. Saya kena terangi. Jadi kamu dapat muna joleh, lai tabunan. Lai kami Jakarta. Jakarta rokan. Halo. Jadi mau lihat dia mau kerja. Kebetulan muna nak kaning. Kondo pe kita bui pengbui nak pe melalui media jumon. Jadi mau sian Jakarta sebenarnya dan lebih mengetahui noang kahula-hula itu. Memang tahu. Kalau ada punguan naik salada tu di Jakarta, kebetulan ada ngarisan, aku tu di bendahara nasional. Nah, jadi ketuana mata kasdo di boto, talak lai sideri menangis kan. Jadi ulala ba molo taring utudan noang sian Jakarta. Ba, kalau ada nama koordinir khusus musik, ba, bui manueng lae sidere minuang, dangi, rau paham tot waka, aktif do layo di pungan, bagaimana harus ngot penasehat nuang di pungan ni dohot, layo bapak ni, layo si kerbila kan, ba lagi do nuang penasehat di pungan, di Saralada tunarong di Jakarta. Angguhan nuang kaburu doang, basong dia mari di hula-hulai, mana bui, di batu paun. Sabi nain, dito na ang gua song kami nang buru nain. Kay molo song dakbo to nang mga song dia song project na aka ay mo dumaing narong Jakarta nang partisipasi. Apala ta kasuboto lakat karena mungkin ala lae si Jeremia do nagabe merkodiniron. Ada lae dongkit. Nah, dapat boloin naing bah. Lagi nama tumakon nama makaraing gua nang guru naing. Bah, di bawah perintah ni udah hulai dah. Ako ni masuk hula lalai. Nah jelas untuk kami nak pribadi masuk rokon bah. Nah siap dua naing mana bola ka mana ngape udah unia ka hula hulai. Apalagi dong di naing. Sona hula boru ba, boru bere. Alai bah. Tak ni naboy satu tahun bah. Main do. Ima dongon pribadi dong siana oleh. Urang dohan yak kaburu non sonong. Ala ni pasang onay do ni rajai nak kaning kay Jeremy. Ala ni aka kondisyon. Padang buito terpaksa kan. Ima do na boy songon siana oleh ba. Masukan ma ahaman na nabuta pasada buti maso. Toni maso oleh. Jadi mau lihat mari pada dapur nilai tabunan. Kalau Itu boru si Mamora Jakarta. Jadi macina uli melai. Irohana amit tasono le. Akka hamu borui, molo boi. Ditabay lai majo porsina muse manunggul-nungguli hamu akka borui. Anggo hula-hula. Barak pola porsina mi mai. Jadi anggo akka tu borui na ulo konak batu kadang dobe naso siap pemotoan nami rupani nuaing. Adong lebih hamu disiapkan nomor pariban. Manang di dia penai foto lain nuaing nomor pariban. Songon na sungkul-sungkul ilai, ilo maksud turbani, ba songon na di pahehilai, alana memang molo hubereng waing era songon na bagi si
usor-usorot na balik perlu nuaing danau do anak nga sedang berlangsung nuaing pembangunan di Partai Danau Puta. Jadi ondur bani sebetulnya mau songonau cetak dor bani berkeyakinan nau sesuai dohot karena taya anu bi agama na anu bi. Aidak saya taruh kurda bakal pas pun desa tuhat kadangi mang na sedih tolongan na asing. Jadi naulok bani unang bagian no sempat songon nagai songon di dua hitaan odo na songon narubani sipata samar musori di pikirat dah. Jadi mulaka songon lai tu buru majo porsi nilai menunggul-nungguli. So no tu bere ngado kolai na kebere. Jadi pola masalah ulalai kabere be sungguh-sungguh nilai majo akadio lak ni natolak nilai di luar pengarap tuani do takka dinasing na bodi telepon lai. Tadi maksud kami le tabunan. Boy may lae kebetulan ngahodok kena king molo daftar ni bulu. Kami sonari na ikut arisan hula-hula do bulu. Adong dono kebetulan pas lagi bukan di data-data namin ni. Nah masuk arisan na aktif puluh alu mau nion. Jadi hampir satu ngaruh anak bulu memang itu nak kena hodok lae. Dakku boto mang langsung dia do pe akatangga penidung ngaburu kan wae. Ayaw narhai saya kubereng do ngarung berdalan ka na mangalian ba sian secara aha ba ngabui pinasa ba transfer di mana wae alay masuk naik kemunai ada kebetulan kami wae online do pe arisan kan hampir 2 tahun kami arisan online do ada pertemuan jadi songono open apalagi pe baru pe transfer arisan isina rapotan secara tatap muka ngarung debengan hampir 2 tahun alay nak songoni songono kemunai songon nama mating le Jeremy Ya. songon nama mating kami guru nadong Jakarta kan ngadok kami mangnepigara namin netorate ngadong mangnepiga songon na di share matpong di grup ta kan nang pasahaton ribe tu ulaon na pinatupan ni amuna hula-hulai asa didaka na masuk di grup tak salah satu baik menungguli kan Ya. masuk dak pola songo di mandak pola namara aunai songon na aunai kin na kuser dunian bukti setorku tu grup tak kan alai songon hurak tahu hulala jadi penon ala bulu mana songon na mana tapi sidak ke kuliah hulai pak songon na harus sotung lain narak wirut to. Nah, alay nak pula buhalay, mabulon song na kumulay nak kaningan, ba utak ni nabuhi be akarong akbaribat terlebih-lebih na kepala na jonok, song kami horong nyopung si Dewi majonay, ngopung si Aler, kan? Ba sehari-hari ba jumpa, ba pinatahap kan ni doaing. Ay nga di boto hamu ka rencana ini hula-hula ta, baik kamu ba. Ay song nau, dohonok pula tong song nau ba na tolak ngahobay ni ina mano honok nawi honok. Secara khusus sian forong ni opung ni kialer kan itu naing anong no hamin memang namar pali beson nang ko anong luar kula hamin naing itu hala iso itu kakak itu bicara lagi apa lagi jum sebenarnya nian adong hula-hula di son anak ni pahop ni parsiat tarsian disuruh warna ay orang ado tongon nangi mau nang lae anak ni tulak si Gutin ala di Bandung doi mana ima do naik sian horong ni kami ma do naik ngopung ni sian kan wo dunia kahala kotong menungguli kami nomor pariban ma do naik nangi taban yak ka kamu hula nami song narung di bunga ta grup salah ada tu narung Jakarta ima do alai ba totong mah husung nak kemunai ba utak ni natolap ba ni sosoap pe kalau narung ni ditanda kabani akan ngarung terdapat di buku ni arisan namin yang narung di peparan salada tu di Jakarta kebetulan awet daharan nak ini baik kalau ulai Pak Ali sampai selalu tahu di setor di transfer ba isin ada potan ba ditutuhon dikocok bani dibagi batu sih transfer mau itu sih alasan naruh kenakan ini nah 2 tahun kami offline dan ada pertemuan alai tetap arisan berjalan so ini malah menanggapi ya
na pinasa muna. Malate. Evelyn. Halo. Up. Hey. Bah, songon narok pakatay sa na kit tukil warga ba. Jadi wala tema. Lai di Halo, pendapat Lai. muna. Ah, pasal musil. Jadi 5 orang lain na kita bagi. Ulala. Ba akang maju ngaro nga muncul ni akang parsamosir ba maju akang. Oh, itu. Ngaroy mana? Oras. Ba. Horas Mambo, horas. Oras sekarang. Salam sehat. Salam Iya. sehat. Indonesia. Rosbin ya punya. Salam. Baru kabar. Saya Jakarta. Sehat. Sehat lah ku. Sehat. Oh, Sehat, mantap. Lai. Salam sehat lah. Orang Oke, bu. Le. Amania Artena per Tangerangon, Tangerang Dodir, Burgu. Brian. Apa Brian? Pak. Ah. Orang Bang dia. Boleh kan olahraga, Pak? Le, kebunan. Siap, Le. Awek dah kamu bah. Mantap bah. Disyukuri lah. Disyukuri Disyukuri mah pas itu nih. Ibu nami. Ate. Aisyah terbang dah berhita kan le. Ijak kuruamu. Ijak kuruamu. Siram saya sudah hidung kamu. Dah si Panahat, si Paramotan. Oh, beda-beda 2 tahun nanti. Nama umur 60 tahun kamu naikkan? 50 sia mah tang bulan apa ton? Oh, mantap. Tuhan ini malah rohamu. Tuzumon. Masih ada ko pa yung memahami kamu. Oh. Ube muncul kamu kan adong sumbangan murah. Oh no. Masih lasir aku. Daksu. Malah ya, Daksubang aku ani. wala anya sugi no kahula-hula mon ni. Daksubang aku ani. Beri jadi gitu ini. Datay bilay. Daksubang aku ani. Tok ripe do ninis daksubang ani. Tarpa sumbangan dia lain ni. Alas roa. Beri juga gitu ini bu ini. Allah. Nang serius bina mekeling. Eso ngona buhana mana yang ngasa naruhana wering. Oh. Sa dihataya ka program HP hebek sorong. Imari pikiran naing naraku itu. Allah. Terbajo. Terbajo sumbanganmu siya ni. Ate, pakai tua. Ayo pula nama duduk kita ate, itu mulai tahun. Ngadi mulai moderator nak keningan. Memang kesongon na dia itu niya na utit nak keningan. Pasti ro nama nanang madurong namon moderatoron. Ngayon naroh aku. Ada itu dia yang Iya. Itu mau aku nak. Menterua bang. Orang ngaruh. Tambah mana aku. Terbang nggak boleh rasa 7 tahun. Balai. Timpali matau josa. 10 juta. Tubuh ngolu. Asa tak motivasi na kaparibamyan no di pungatay di pungamu sa. Ang katulo ng Pasal tabi itu. Oh, lo. Oh, buti dah serta bilai enggak udah kenakan nih. Itu kan awal bener masuk perkembangan masing musik datung ini mah jolo kan pikion. Kan nakane enggak dibain akalai moderator naking tahap-tahap ini akka nanek sulauta. Kan itu naeng. Di tahap pertama songono. Songono dia menun keputusan muna opsi-opsi sudah ada tonon kita dokan berengon ikan naik tahap pembangunan pertama masuk kan ini naik merosap naik tulang nagok saduan bah memang mbak
Dan mungkin gabe lah hobi bahkan itu maksud tulah. Jadi di tahap pertama songon nama mamacing akado ngabur masuk hamil nggak kabar ya waktu. Ini ya pilih ini coba pilih. Asal masih sehat di tahun ini naik berkat Tuhan tetap ngalir kok. Di mana non? Di mana sekretaris tanah dia di WA. Sialata stapuna nama ni Mega. Nasau nasi turnin non. Asal termotivasi. Pas deh lah ya, mendorong ke hitar seluruh nih. Alai serta bilai nangi. Nang diulah kamu nuso. Au penuaing dihami serta bilai kurangi. Tong do nanek songono tong. Iya teh. Mulu kami nargai di paniguan sigo talpekan sudah termasuk kami koordinator di Jakarta. Ini muda nak. Apalah dihamisa diri noaeng. Kami nasa tapuk. Tong masongkon tiada ni uputang. Saya ini juga warna. Alai. Ini mah. Jadi nak boleh pakai jagok kulai. Nak boleh gak? Pos marohamu nak. Unang maju di papak na saya. Adong nunggu saya tikina muse. Baik kamu dia dah. Saya tak nak pola maju sih. Nah, itu. Oke. Erek pemikiran ni panitia noaeng. Halo. Dangi ngasa dirangi satu pesta. Tapi na pokok tugu sosialisasi do we. Saya du pikir-pikiran nak kubege hamu nama katai. Tingkat dunia ni. Ada emang na HP tergantung tudana do. Sudah. Jadi lain tong pengaruh kasuruh kamu. Mau sedang tak sibuk-sibuk nedal hopo bermain kamu natu si mamoro beda. Baik dah. Tidak dah. Leku. Ayo waktu itu dah. Ayo waktu Baju itu suruh lah. sian ka paribami. Ada le. Kalau saya itu 2 juta pada hari mai satu hari satu haduan tu pesta. Ayo tercatat bendahara sekretaris ta. Lepas Emang sudah sekretaris. Oke, bagus deh ya. Oke bang. Asata bijo ayman. Manu kumaita tuleta teh. Lepas 2 juta lek kuna. Itu lucu tapi nggak diolo ya le ada kung ngadu apa mata pada itu. Oh, itu ada lagi. Sharing mana? Jolo pasti masuk tahap-tahap naik baik kamu nak kan fisik Pasti fisik Dion. Alai butuh dana mengnabo HP dang nabo hita sa program nang kosodana sida ketutugu robe ate pak ketua Olan 30 juta dah nama hebeng di tapi tahapan nakiku bagi 150 juta 3 hari pesta ini benar kon masih dohian behita ya. Marni tidak bebuti mak, Marni tidak behita mau satu pesta, mau pikiran. Pas doi. Jadi molo songo dihami paniguan lah songo nakin adong do opsi kan. Jolo dibangun jo imana di Tanoraram. 3 tahun nih dibangun nih baru masuk masarik-sarik sekalian mahorga. Imana dulu kami paniguan di tahun 6 lewat. Iya. Jadi om manakin terima pikiranku. Jadi dah soalnya kemudian mall sekaligus sudah memang bisa sampai 300 juta. Terus sekarang Iya. Nah, so kami nahi paniguan na saya nggak siap tempat tinggal holan nama menggali nama tu si habis memang 150 juta 2 hari. IP hola sada do hula diundang hula do tulang. Apa yang bikin nak kane ngono adong domang mangna piga sudut naikkan nanaing sulau nukan. Ola mandapat tonope hula do tulang do hula ni ya anak satu anak ko do tayo. Ya anak ko puta salada do piga sudut. Opat le. 5 opat sudut mak. Si ado pamuse orang ni hula. Ka tulang do asing do tulang nion. Kan tulang ni si opat suduton. Jadi memang dang na gampang. Ayaw ngorokon pengalaman mah dihami paniguan kan kami. Ayo nak sahuta do kita jul bersama mora kan ni do
do Banjar Godang putar dulu kayak sama saya ada memahami kepaniguan ni aku baik kami na tahun ini di Tanah Rawan. Jadi lelang do memang do siap fisik sian pembangunan tugu pertama hampir 2 tahun lebih nuni baru pe asa dibuat saringon dipamasuk alai langsung diulah do si horja 2 hari. Hola sada dole hola opu panegosiasi diri di mulo onak kaningan opak sudut ba ima alai panggulu itu ke hula-hula do ka tulang niyo barang Butido, butido ay na manabay hatan ni abang opukay ko nakningan. Holo. Opukay ko, jala maksud tanik ko mak. Holo. Tidak morarong atong di gorahon lae, istilahnya sejumlah yang tertentu kan. Jadi abu panitia lebih yakin. Anggo realisasi nak kabur no menyusul. Ada lebih yakin di panitia untuk merencanakan ke depan. Orang-orang istilah di gorah online kan, kata budgetung modal di pikiran di panitia kan, istilahnya kan anggo realisasi dan pembayaran, boleh menyusul, boleh dicicilkan. Cuma tok asa tabur asa lebih yakin do panitia merencanakan tujuh. Oh, lo itu sih janji iman nih. Janji imam betul. Oh, lo atas ini mak warna dia Kristen mai. Oh, pula dak pula tata pemuna utakku deh. Kristen lagi. Sohola nau beremuna adong do anggiku adong kuboto do tanggung jawab nami itu sih. Termasuk na tua-tuaku. Jadi pos baru kamu na umula tatap tamu. Mantap. Udah pula tatap tamu. Aku tatap tamu. Dicatat main kan? Akka bolu nasi ini masuk guli kamu na. Angko songona ngawak kena kening. Nasiak dong mendukung kamu hula-hula sudah. Apalagi posisiku hula-hula. Mantap. Bere bolu. Catatan kecil mai eno dia di panitia ini. Nilai yang dia mai unak pola cara tamu alai pikirakku mai. Oke, mantap. Oke. Jadi kembali matu sinaking ani muse. Malate sama tabi tu itu tu naboru nama dua ate. Olo. Tadi memusiannya tu topik sinaking ani au tong dosong na perjuli tapokus sama jotu fisik. Ulot. Atas tabuna pengalaman nasida, ina betugunya pengasida di huta. Tatsu maju songonima. Kubereng mana songonon. Molo rais do fisikon itornana taruan noni. Di bereng colma ma ada ngarais be sorong behepeng nabe. Si peniti ni nakono tu. Mano pa el pa nanon. El paro ke kuriwa tong sina musian non. Di suliru hitan non hutabo. Molo dia ngomong colma hita alana pa mulus-mulusan lagi. Ala topida dotong numaing buga ikan. Nah maksud di si pukus mazo hita tu ya. Mangarang-rang ya kaulaun haduan udah pesta ada naking opsi beberapa tapi kiri pe. Tapi kiri pe so dia teknis di so asa lebih efisien mana. Ima mulu saras ya nau. Berarti para hodana mazo hita so dia carana asa selesai jo fisik. Tubuh itu selesai tahun malam dokon ke acungan jempol tuh hita khusus untuk panitia. Malam itu selesai setahun fisik. Luar biasa. Ima takku di jom tasaborngenon terutama tuh panitia. Baru kamu tuh. Jadi tuh. Mau lihat tema dia Kang Samosir, akang. Ubigi hamido. Nang namo dokod kami, ubigi hamido jelas. Hera perbu ini hatani akang rupani sani. Fokus maju hida tu penyelesaian fisik ni pertadani oputa. Memang sanad hida melangkah
Odo langkah pertama sebetulnya. Jadi Iyo. mau song nedok ni atan itu rupa ni. Memang tetak do rupa ni. So kita na beragama ikon optimis do. Itu rupa ni terjemahan. Nah, Alek di samping ini rupa ni serong do sibata solot di pikiran niba unak sapi gail. Nah, gail rupa ni. Betul. Odo na agak sulit di pikiran. Jadi benar saya ini sosokan. Waro carana nuai ngabatu ngarong di bodoh ka dongan aka abang nibang giniba do sonia kalai niba tersong dia baru danau dan naroh do akang. Nah, jadi mau lihat mah di pada nyakang. Arong lebih banyak kang samosir. Arong lebih tabam kak persamosir, akang. Opuke ko akang. Arong lebih banyak kang. Nama aku sinyal. Terganggu orang jaring apa? Oke, sementara dia ini masuk ruangan nasib. Parahi Coba, coba. Tangerang. Rangkas maju rangkas. Rangkas Oh. Bitung. Rangkas. Sana kang majo, era dong udah takang siah kak si Priska. Librian. Ayo si bata, mantak du si bata. Ni akang ho, pendapatnya kang ho. Banyak kang jo, akang Priska. Lagi keluar di mana ba tergangguin nak? Oh itu. Rangkas Bitung. Pak Brian. Oh, Pak akang Brian. parah majo. Akang parah kas bitung majo. San Tangerang lu tahi, ada Tangerang deh emang na Banten. Banten. Oh Banten. Banten. Apa Mau tuh lihat kang? Oh, Aleh aja. Horas. mulai hati matutu di perjubat tadi Bornginon nape melalui Zoom. Terus dunia ni ikut-ikutan Zoom ni oputa sa datuon sa ini rohao do terus mabeta-beta ka arong do manang napiganya di son kaberetta. Jadi ni sunggul-sunggul do paning optimis do iba ni kumajo ni rohao do madokoni to ka keluarga ta ka penoparni pusalada tu na di son arong manang na opak keluarga beretta. Jadi di jajiu kalakiro paning banon na rona songon manupahi tu partai dan puton. Jadi mungkin ima jo na sianau molo sianau naing bawa maronokku tetap do ni roahon ni kumajo mau lihat ima jo songon sauti Saya sema berita di sini. aka perlagu buti dunian aka Yani sian ibotot taise. ani Sirolin Oh. baru arong alaya arong ani keluarganya lagi di betong nian sian alay nga sian daerah Siripuan. Oh, alo. Laca ini. Jadi matugu mai. Sa Jimatogu. Matugu ya. Ah. Arang gotok parno kumar di pos dula di matugu. Di opu Sauliling di Lacak. Cipiro. Oke, lanjut Pak Evelyn. Mau lihat ya kang di pendapuknya kang. Jadi tersaru baru do tak kaki tua. Tong mak, akhirnya si bata mul songo niba. Kalau terbatas pemikiran niba, beng ngararat tapi kita ka nomor dua tubuh parne putus ada daju di di pengaratuan. Lalu sebatal minoto lagi. Jadi tong mai sungguh-sungguh ya kang mangnakai sak kaburut tadi sih. Na jonok tua kang do tak ka bere. Ada kang. Si bata nak saya minoto saya dipikir do holat tulu halak. Kabeng Allah bagi 5 halak. Tadi maksud tua kang. Nah, asa anggiak boy sipulon aka rencana tanah ulion. Akang perperabat. Yup. Jadi sono kang. Karena dong do anggita Halo. di Kerinci. Di Kerinci
tubuh ni udah parmalang pidi muslim pian don udon muslim do udon jadi bayo pe muslim kan do lagi bagi Kristen ala mangalak boru sudah butar dorang di bori ni anga se ulok kon roha huma jong giani ku jadi ulala akang maju mana telepon ate saya ulen nomor telepon dah wah akang Oh boy. nah kan aman non sekali baik warna sih. ola ni man alai dok kon akang manon dok kon matu anggi ni mu arang no muslim atong anggi na di situ jadi batong marbani anggoy mana nga Kristen apa tung bagi si bata bagi hamun yang dibigi lebih mah dibigi naraku uya ben tu akang ate Oke, Pak, oke. Coba lak benak kang majo padamuknya kang di sini sani akang Ida teh. Jadi Parmalang majo. oh, baru sinodang majena. Parmalang. oi do Halo. Kapag tornado di Parjulu. ay nga masuk ka benga ke Parmalang horas kang benak kang majo kang jadi Horas. at fokus tu danau majo kang nuaing lagi songon narong di hita songon pos ni roha rupani alai si bata saya lalu terbesi di pikirata di pembangunan di Partai dan Puton asa tasososoi ang tersunggia jalak keluar na mangna anong tabi kiri do biak kang nuaing kasong dia dalam daringan nalau paro hodanaun ini maksud tu akang maksud nami akang Parmalang Rosinodang akang bae majok kang Mau lihat ya mak, kebetulan agak kurang sehat awah, jadi saya nggak belum sehat nak. Ida teh. Tarbawa terus suara kang ba urak sehat ba Iya. sona alay memang musim dingin doratong nang di Malang ngate Tersangoni biasa habis vaksin olok, ketiga. lolok kang Alay setiap jo ba si Rosinodang ba. Wah, Marmasker ho nang Bali ba. ay masa du beli online HP ya teh. Masa du beli online. melalui kabel ini maksudnya kaki Jeremy ay parlawat do kang Jadi tersangoni mau hubereng progres pembangunan di Tugunio Putai macailah seru aku. Ngadison Bapak Nisiel Pak. Di sodo nakining sanga huida di YouTube abang Parsamosir. Tiki makata hatai hami dot abang Parsamosir hami termasuk na pesimis dosa sitong na. Saya hui ngok dohata ni abang Parsamosir nama dok. Sudi kegiatan si songonon na adong di Samosir na dibereng na ikon na adong dosa dua sponsor na besar masa jadi saya bilang-bilangi kami marap mabilang-bilangi audo tibana atari saya masih poparannya putana gawe sponsor besar nabui ratusan juta imati kini pesimisme nami alai basado Tuhan hidup tabereng nga songuni merdalan ba aku yakin dak pola si paksa-paksa digugah ma sudah poparan yo putai berpartisipasi dak pola si todong-todong ay nga terbukti kolanon bau nang jotor tadung-dung mati buhu tutup. Program ta jadi majoon. Ido unang pola dihatai jo. Pak masuk saring-saring, ulau bulun. Ba program jadi sisa uang kolan nasaon atar satu dia mai. Molodung jadi anon tak mulai muse pencarian dana laut pesta selanjutnya. Ayaw lang na sa hubereng do nakining di YouTube tu lain iba sianggi do tahe. Ido.
Saya huing do hamu halaiku ai tiki Oh, parbo. Muda ada baru tu Jakarta ngasangan ingoti. Jadi sian setalpe. Tohoro nani dok munai. Hamuna ko bertanggung jawab do sebagai buru, sebagai bere, suak songoninang akaburu bere nasing. Sudi kita paparan do puta. Alai ba nakso apala di dok ko sonari mang dia si ido bernagabe masuk kau tujumon. Ala nido sa sitong na ala di no ke kuberek sa ponggol di YouTube. Ba bertami yang mahita tutuhani au porsea. Pasti sukses. Alai unang maju dihatai ulau bulun selama so martopi dope si ulau honot tahun ayo do odo penai ngau bereng nakining gabar na sakuta ayak ke hupikiri kocungonon molo ningo dope di awal-awal pakatayon na masahay termasuk do agar mengingok mailot abang Parsamosir ala di dokon di mana molo di futana di Samosir ikon na adong do sponsor aka pejabat-pejabat asa bui ulau songonon ninna ibanda gabe tay hata-hatai hami isi masa syakita so adong sanga do muncul namar kuar tu makas buama baino tatusi aka songon-songon ni marupani hata-hata nami jadi ba mang nagabe dia pedak pola sido kon par tujuluanon berpartisipasi mahita sudi sesuai do kemampuan. Ima mulu saya tahu pendapat sementara. Mau lihat ya? Mantap. Mau lihat ya Kang? Akang Permalang. Jadi molo ta bilang-bilang dunia, sebenarnya Kangi. So kita berpikir memang terpasu-pasu do kita di bait Tuhan ibu parno putas hala datu. Jadi nak pola sidok guar. Ala ima rupani imajo nuaing tersongoni do be nabui. Ima rupani akang nangi. Jadi pasang dia ma song nedoknya kak Parsamosir, akak Parmalak pe. Laksa minoto di last minute do mangna di akhir-akhir perjalanan, mana di pertengahan perjalanan bagi muncul song ni. Tak saya tahu orang ni. Ayah apa ini? Tong saya terpikir dah rupa ni song ni. Emang tersong ni dulu bereng rupa ni kasih songonon. Adong rupa ni songon. Nang nama dokon memang imana pokok nadaong. Alai paling tidak memang arahna rupa ni song nedoknya ke Parsamosir do taha. Adok songoni lebih sukses do. Jadi tatangnya kong ma agiat bagi boy tujuan nyarion tergugah di antara kita paparan ni puta salada itu na bagi boy jongjong akka si songoni di hita di apala partikianon anak pe di pertonganan memang na di akhir batong do tarpai mema hita tatangnya ketutuata. Jadi tu akak perparaba majo Kang. Jadi melate mate di tasalut na pinoparnyo puta nomor 2 Jumon ya melate hodi memang boy piga-piga itaro apala di tikion boy sape walu halak memang di sada sisi ngagabe tabadolas ni roha mobi me tutu di leta mani mega leta helata las roha di samping ni nama doho tijumon memang ngatung di bailai songon dia mate songon tok ripe nang nito tuhon di panitia nung ngabe tu di transfer tu rekening ne puta dalam se di doho tilai jumo ba lasia doroha di samping se tongdo ile anak dukungan ataupun semangat tu hita saluhudna Soang-soang ni matutu di tuaka hita teh ba memang meloni pehutiu doa ka rencanaon las doroha walaupun ya dari segi perhepengon ningon teh memang iba secara pribadi memereng situasi ni perhepengono baru naing ate sen naroha do jala
dalam di tikion ate upa-upa maju ate songo dia posisi ni saluta sampai tanggal 25 bulan 2 2022 godangna 36.175.000 ono pulusia rupiah 36.175.000 ono pulusia rupiah ima taringot tu saldo ni rekening tak jadi songon amate songon prediksi perkiraan era satu dia do kemampuan hepeng tahun memang waktu atau tapa buat seluhutna sekitaran RAB namang na biaya untuk pembuatan tugu 150 juta nih ngomong teh biaya ataupun untuk pade 40 juta merjumlah mai 110 nang tapa 1 tahun 60 juta saldo nikas 36 juta 175 rupiah kebetulan waktu ya ke spontanitas arong dope naso di pasahat naso di transfer tu rekening nyo puta 36 juta 200 jadi meloni total sudei gabi 132 juta 235.000 ono pulusia rupiah moloni hurakum mai musia itu naking na 110 juta berarti dalam hal on sapi itu tikion berarti khusus pembangunan fisik berarti kurang dope 57 juta 624.931 rupiah ima kurasa taringot tu parhepengon ataupun untuk biaya pembangunan fisik ni tugunyo puta jadi memang meloni pa ihu doa tiaka natahatai di bagasa tikion memang kita adong domadok konversi setidaknya selesaikan dulu tugu fisik tugu baru kita membahas tu ulaun bulun tu ulaun berikutnya memang tikos deh memang tikos secara pribadi bulun tidak tikos alanda pasti memang perjolo do memang fisik naon jolot tak selesai hon asa mengikuti tamse tu tahta berikut tapi menurut iba sendiri tong do denggan tong do li batung dibahas pe contohna manang boape setidaknya bolonga saya non ulau bolonon ikon do kita berkelanjutan untuk tu acara adatna jadi naudok disi ya molo tu peta bahas ya naulina denggam mai nah pasti dalam hal untuk tong do kita ikon marpos ni roha ya sayang dia ma dia ka seluhut aka pinoparnyo putai radi rohana manang nasongon na manupahi mangaleot gugu tok ripe merdomusi ni bigero nak songon atan yang gidolini bate amar rosinodang na siam malang memang molo ikon atar adong mana sponsor ataupun sponsor nasian pinoparnyo puta memang dinggade na pasti sebenarnya molo iba mamerang sian database nang adong di kita nang adong tercatat memang molo di lebedo rohana olani pe rasa kebetulan nang dicatat sapi sedarion sampai 310 kakak 310 kakak contoh nanang dikali 500.000 sampai mana 120 juta kan 310 kakak 120 juta sebenarnya olan 500.000 pe olah toktori pe dipasang nggak boy selesai tugu batang tugu dohot biaya pembuatan nado untuk pande jadi naudok di si ba ima kuncina ba tetap maita semangat tetap maita mendukung tetap mahita masosoi dia ka selhutna asang dia ma tutu boy di pasaknya nate dia ka tok ripe jadi hurasa tarima hurasa moderator na boy pasak ba melate mak oleh aja Kang. Jadi memang mau lo tapi kiri do
Ay torok do itanya puparan ya puta salada tu. Kita anak baru do bere. Jadi jangan ribut. Jadi pas dia kang perparapat tasososoi mah sebetulnya gudang lebih di antara hitan waing. Nah so memenuhi tang mangalian lebih ke tok ribe. Jadi song kita robani terpaksa hida. Bahwa non rupani tatang yakon mah tasososoi tatang yakon tur pacarian tasososoi na sida basang giat boy adong mainon na sida mangaleo nate. Jadi naring gambar nak perparapati ay song sak keluarga ni ba pe gudang lu pena semangalayan tidak pola lama ile be madokoni tasosoy ma so na nakang perparapa nakingan ribe lima halak batong do manetek ba mangalatak do bolo torok do tarsong lima. Jadi adong do be sakitan waing. Adong do be tabatan waing songon warna sari akang. Adong do be sakitan na so mangalap pendapat. Rahona binasudi. Maksud tu songono mah tapan model na muse abatong arong akka sita bata songon warna sari waing. Baboy mo hulala langsung mak. Ale setabi juga sambil bertugo jote. Onon nih aku. Ade. Olonon na sonon na walang ni. Ayah do nangi. Ba ni ala ni pogos na ya amo be. Guru. Tawi guru ni. Ya katang dun ni amang di. Mulu di hotel ni saya gay. Hah? Mulai hotel ni saya gay. Ayo aja. Akang persamosir, akang. Bukai ko. Akang bukai ko. Oi. Ay jelas lo akang maboto ahon. Ado ani bagan ditugutay na kingan. Baba jo akang para progress na akang. Oke. Bateri lobet ini. Caskan dulu. Udah mau lobet. Oke. Allah. Akang yang lebih mengerti orang kang ba, dang boynya kang pade soal laju mate. Berdong rakat kesibukannya kang inwang. Ayon na naman ko saudi do kang. Ayon wain ahon. Naik dubo siya kang ko sudah wain kiri kanan no. Olo. Nyon. Iya. Bosi datang satu kijang Molon. Batu batau do kang batu bataon. Batu batau dah keliling di mengkelilingi kolomi metong mengkelilingi tugunai. Oh, alay, di ba dubo sira sa otik ko na kolom praktis sa mga ni? Mana batu bataon? Tu do tu kotak-kotak nol maksudmu? Dah, tu sisi luar do kang nyo. Oh, sisi obat kan aman wae ngon. Dang pola. Ay 2 meter di. Dang pola. Bangi ka doon ni sudah itu tu tonga-tonga. Corani mucoran. Tu corani. Ang coran di tonga itong ibagas. Itoru no ay atong marchordo itoru. Oh iya. Tordo rumani itu. Tujolo, tupuri, tusiamu tuhabirang kiri kanan.
Ayaw lupa na masya ka ketinggian nyo tahe batu baton nasodro na teka. Naik lebih on, dang began. Boy, Sesuai do. boy dungdungan matongi, dungdungan ni colma. Artinya, artinya soal dola patan nih kegunaan ni sada. Ati bohanong neng jiara mabay bunga. Oh iya. Di sini may pihak ko bunga. Kami terono Oh puno, iya. Di Jolona teh. Jadi boy dungdungan ni na dewasa matong, alay lang boy dungdungan ni dadanak. Iya. Yang mantap dia na teka. Aron. Oh, lala. Kuat di. Dalam nga ko tutukangin na rahi. Di toru na yan non, di toru ni Sudua Metero na tongan non alas nai. Di cordo yan non ni tu jolo, tu pudi, tu habirang tu siamun. Marbalok slop. Silang. Oh iya teh. Mengika man no ni tu pelataran nai. Tu halaman nai. Halaman ni Sudua Meteri. Ya. Di kadon no ni dohot coran. Itu. Jadi songonon memang nanti kan usul huti bana songonon. Alang usul ni kedua Paturujo Menara nai. Menara nai ya. Oh, oke bentar. Kentak. Pak Put. Yup. Ngapi ya sudah peparanda pusi yang mora debat aja. Yang mora salah itu. Tulurasono pulu. Oh, Tulurasono pulu. Ya betul lah, mau lo di final-final lain no, nanti saya juga sakan lo sakaka. Itu Tulurasono pulu juga nggak bui pesta nih. Ya lanido na dio dawa. Alanido na nidokon niku. Iya. Ya pos marwata nggak dia bapak isi ondang ini. Sonok boleh biar di mana? Nang. Abang alangu betul, Anggia. Halo. Abang alangu betul. Oh, nunggak. Pasok aja na Marisa bi. Ayo 10 tahun udah marisa do ba. Oh itu. Alak prasatya mol dot vitamin C, kain influenza nuang di. Ayo. Vitamin D. Habis ada ba? Habis vaksin ketiga tertebuk kenalan. Aku udah kau nasongon ini wain. Isopin aku udah nasongon ini. Ben nak bidang olah di poster be. Asal mau saya telepon dokter, jangan olah. Agak mangai do. Vaksin ketiga ini. Nah hujan lo poster ketiga niku. Kita bagas baik kan? Rangkanya itu bang. Oke lah. Rangkanya ada maksudnya pembesian nih. Asal bulus tak patah orang asal bulus. Kan baju pandangan tampak belakang. Udah dua foto lihat. Oh itu. Jadi kan ada nanti usulan nih ketua. Bohane yang mau dikijang ma tabai di itu gunai tabain khusus lubang tempat saring-saring ni sahalada itu kan nai mana? Halo. Adong do tikos ni sabutul na asabiruru ti mana sang gijang opu sahalada itu opu martubur opu raja boksu dot hajuru watu toru. HP sonari kan gabe songono mai mana kan ida noaing? Yup. Di si 2 meter mah
Sahalada tu mai Kijang, baru Martupur, baru Raja Boksu, baru Hajuruan. Kan ini main. Nanti kiri lapangan husul waktu tukang badang boy horo adopsi otta di son. Na usul hurni ketua ini ku apa situju dah usi ini ku. Ini anos sega tulangan na ya bang inna. Coba dong aku dokot tibana asa di Bangkok gimana tulangan nih di tengah-tengah di Bangkok dang dipatah dang diputus di Bangkok gimana khusus tempat lubang. Jadi apa? Aku pikir baju bang enak. Alai cuma ikut sepakat doh hita lubangi. Unang mabal ke huri bain. Unang mengganggu tu konstruksi. Tu keutuhan kekokohan ni konstruksi niku ini. Aku pikir baju bang enak. Apa yang gabe songono dung muncul hubereng gambar na baruon. Gabe songono ternyata gabe songono dotong ni mana. Songon konsep na perjului. Jadi ba kurasa omma tatolopi omma na numengkan tong do beruruti mana mulai sang Kijang nih opara sahalada tu satu ninina ina mah kurasa nih jadi nyodo na ito robohado pasa geleng di mana teh. Kalau penjelasan di ketua naking holan angkoi bagas balgarin nam molon tu anu puta juruan non. Berarti marlubang gimana tuh kiri kanan ade? Oh lo, olah cara kerja na din nai. Menurut penjelasan di ketua naking. Oke, boy mai. Jadi mak ketua, nangi. Aron nama ta hata tolopi. Leban di tukang ni mana mune. Memang dari segi gangguan konstruksi ngatu mangon ini di sih tabaet sudi. Tongdo karena urutan ini berurut di mana mulai sang Kijang satu toru. Iro tikini komentari dia di lapangan. Sada. Iro baru tanggai. Bolo tabereng gabbari bikin kita pakai kecil. Halo. Saiki. Lapo. Kalau tabereng gabbari kan tanggai ka berubah di jana perjolo. Halo. Asa kilir sudah. Jadi kalau na perjolo tong usul hutik ini memang dengan lebar tangga paling pertoru mai alaman nai main wangi 12 meter tongi. Nah. Lebar di mana dengan pijakan tinggi tangga 15 cm. Ini. Oh. 15 cm. Alai dasar pemikir aku tekini asa boy akadama tua kalau kejang lian tuh hadope umur. Mau kalian itu. Songon di nasa torbang doh tiba. Kubunya dilakai di kitangkai inako isa diri satu tu pelanai tarima pikir aku tekini alai dari segi biaya memang gabe kurang efisien do gabe tabba biaya jadi makatai mahami narai do ketua dohot abang Frans dohot di tukang ta wama malu songot tabain ninna asa kurang melebar hui mana asa moru biaya akhirnya disetujui mai jadi ke besok ini matang kayak tong mana dari kamu maju nah dipasang naik di lapangan itu maju bang di lapangan pasang di lapangan Nawi pasang ate. batu tas yakinnya nih. Yep. Ada kan? Halo.
Jadi kayak besok tangga biasa nama tongon. 20 cm mon maengon. 22. Rasa ini makisaran yon anot. Tibo ni tangga naon. No tangga biasa may mana tangga di Jabu. Itu teh. Itu. Iyahan, sada. Muse tanggaon. Sian rencana na parjului. Memang lebih hemat doi mana tong baru om mana tu kijang om muse nyon. Barang maju abang na tu kijang. Ya ada. Nah, merah raya na tahatain nanti pesta na to na di Siboloni ya bang. Bersemata atau orang. Era amar pesta rohami, majalo pa itulang rohami bo. Hami bo tu sadda. Salah dia tu. Bisa mo sirdo tabon. Lihat Kang Pak Putri. Itu dari Jemati. Oh itu teh. Bereta siya na baksya si Jansen. Ai jorok na tong Kang Pak Putri teh hon menyeberang do teh menyeberang danau wona teh. Itu jonok dok. Saya ada setengah jam. Nah soal halawan mampir tumogang tu satu tina masih nonik. Apalagi kakak ada ngolok. Mama dah bah, anak kerja Aduh amang bersih. giain na. Baca ada na sina. Marso ko pa mula niko. Arab ba kami ang giain na. Oka. Ai Akang opuke ko. Orang gak? Ai lubau. Ai mama si bata, saya dipikiran nak kana si kurwa. Ai terap ni tangga teh, saya dia lebar ni teh. Ka. 25 ora 25. 25 cm teh. Maksud tu tabalak ni Pak ni hitaun ternas itu teh kurang na teka. Itu normal natong dah. Arwi buping guguk siya ni. Banyak kah? Nggak alin ko. Oh, mantap, mantap. Molo warna ni ayan non tu bang separan nga udah kosong non. Molo menaranayan non menarai kita usahakan dia cerah pakai keramik. Baru tangga disalang selingi gelap dohot cerah. Artinya non molo tanggayan non di mana? Na datar na imana pijakannya non imana ba tabaima nagelap baru non ahar kornyon dinding na yun tabaima na cerah Agak cerah deh. baru tuguyan non tugunay na cerah may mana non baru nyon non si 2 meteron tabay mano ni mana batu alam mano disi no na ima batu alam mano disi 2 rupa may mana non adong pinggiran na khusus adong muse itonga-tonga na Laro ko to bang ni songodian non lebih bagati mana lebih kombinasi ya, warna baru alaina jelas molo usulu dakcek bebay notta tuson dakcet keramik nama bay notta sudion bereng arok kelemahan ni ceti holan sata ni mana ngatur pudar moro di alam terbuka dari mana buah bay notta pacek ceti cuma aku mata keramik
Sudi. Jadi keraminan non, haiman non. Keranik mata bain. Pas do tu dingin. Ima molo sarat sianau. Taringot tu tugon. Baru dangi. Tadi naking bang anay. Oido. Sinakinya nih. Bajo. Natu gijangi. Odo Busi-busi na iya. Teruson. Iya. Jadi berkali maju busi. Busi kan ima untuk enarai. Awal naik kan ono 10 kali ono 10 cm kuadrat. 10 cm mai. Jadi saat kami di lapangan nerai hubereng ma di lapangan dak simbang imana dohot balgani pelataran nai. Kenapa tuh lampu kamar matikan dulu. Dohot tunjot si 2 meteron. Bagian leku. Jadi urok ketutukang bayam mega bi 80 diku. Bolo hatani mana hai oke lah. Batu bata mana dung saya coran batu bata mau saya keliling di mana. Alai huai alternatif tu ibana. Boy dok oleh kop pakai batu bata i. Boy tong cori mana. Dimainkan ma di bosi. Di bengkok ma bosi itu kiri itu kanan baru cor. Dika mau saya itu ori mana. Kuat doi ngani kuti mana rahi alai. Terserah tu hamu usul masih ana ikuti mana alai molo ono puru do taba ini ono puru hali ono puru tak seimbang itu badan nayan noni molo curiga au mungkin dang di skala dang di skala ima gabar sinakin yang gabar jadi dang di skala mana ya curiga orang kalah, memang suku nutiki bang ikan di sekala di mana, alai cudung di lapangan curiga orang di sekala. Jadi, kalau tahu dengan tong digabari mana kan, ngasih balgana kan? Iya. Alai mau dung di mereng kenyataan di lapangan, dung dipasangi mana ke bereng, makin lekuro, kurang balga do. Tugunai, kurang balga tugunai. Ono 10 cm, kali ono 10. Kalau ditabai doi 20 cm naik, 10 usia muka birang, 7 pudi. Asa simpang imana berengon tu si 2 meteri, 2 meter kali 2 meter nyon. Dohot tu sudah satu halaman naik, satu tangka naik. Ima dong perubahan. Naso pola mana biaya secara nasib ini PKB ala nasoron pengurangan siat tangga nak kiringan lebar mana si awal na 12 meter odah 3 meter na hidup ke mana mana 3 meter na menga kurang mau mana itu ya 10 meter dorai ngaboi biaya nasianihian tu sih mau lo tungarok tambah konstruksi di pelebaran ni tugui tarima pikirak ima sautik perubah taringot tu pisiki ima syarat sianau tu arsitek doh tu tukang ima sianau mau lihat madita oleh ate mak penjelasan ni akang opuke kausan samosir. Aron bisa kita na yang mana bay mang nasi sukunota. Ayo lo kita nuain harus sukunota malah boy bertukar pikiran kita ison. Ate yakang doli ni ba alat lain ison lo beta ada tabunan. Pak Benny do Benny noi. Si Benny Pak Brian.
Nunga nakibah, nunga. Nakinga. Alaman Ano tahu sino niya tambahan. kita naking? Manosoyak ke bereta. Oh, gitu. Batong lobi arok Bang, tambahan. ya, Bang. Ang gumamering mo ni Pak Brianon yan, ako na baru natur sa butula sa ita. Kita nga konota. Udang ba nang dia, hade? Yang mana makuling ko be? Ate Pak Brian, ay terbajo siya ni 5 juta juang dia. Abinain. Mau tikuri pa na hodok ko ni Roham. Bye ma, masuk ni. Ora mamay. Okay, aman. Ama may abang himutong ah. Iba tita mai. Pakai tua. No. Ingat tita mai na dok ni Pak Brian ni. Ano pengen ni mana? Anak saya tarik ngotingok beda wangi surat mak. Iba tong. Ingat tong dari alai. Iba gasar roha mai do. Ayana baru utang tapi aku 1,5 juta na ini. Dan kalau dokter RP lebih ulian mai. Abar jauh. Bayar aku 2 juta. Apa iba? Laskar tak berguna nama iba. Ayo. Terbaik dakang do bahasa iba. Kau sudah rokon yang kia. Malaysia. Lain na rokon siapa Brianon nama harap sada. Aka generasi muda. Bahon naman nung gating na paparanong sa ladet. Mok. Yan nagating-gating dito sudah ya. Ni puji maso do tiba dia kang. Ay kang Pak Jeremy pinatanggung ya. Ayang go. Nga tua na ba? Oh lo, ang go turu bai. Tetak lo be. Nomor suri do be. Bah. Mana kan? Tetap. Kerja kan to. Ingatin. Ay mo lo bazu pang ka nasing nuang. Di ba di mo to na ngakang para persigoto. Nasali 2,500. Ay nuang open nuang ditan. Nasa yo lo bari di bejol ma. Sadari. Ay ang gono beron dun nuang. Bawa nomor minggu ya di ba? Ibi mersut lo tong. Itu pasti. Alay, nangi boto sa lumetong masani ko piton. Takpola mersut, bebe takpola masih gigi bebe mai so yang go belangi. Enggak tutu, di tutu. Sendiri ganggu. Ay, saya bul. Jadi betul lah kamu ini tabban tu out. Guru. Ali odol pe ngajarak penak kira ni. Oh lo. Ate Pak Brian. Itu Pak Brian ini masuk ke Olo bang olo. Anggo saya ono di. Ay mo lo le tabunan. Ala itu boros mamora. Oh. Ay mo lo songoni bara nga daw tuwa mo ate, nga daw ate. Artina. Urak takas na mabinoto nuwaing. Nga daw to nga ya mu di Medan na sini Pulau Garu. Gitu. Nga daw ni. Maksud tu umur pihak Kang Jeremy nga daw ra. 50 sia mau sonari jalan. Tak pola na pinya nate. Iba law tu mo 54 na mau law tu 54 na iba. Ay era 5 tahun na ate. Ay silakan akang persamosir na ang tinadder bine. Abi nga daw iba tong tu akang eh. Tiburo lah hala hoto Jakarta. Iki amang buru di penajuli. Olo. Olo. Maksud tu akang na langsung do amang burute langsung tu Jakarta. Tidak. Perjolo do baba na baru. Ayaw SMP di Daru tunggu piaw lah eh. Oh itu deh. Tambah SMP Saran. Berarti ay Jakarta ngangong burute. Molo bapa nga ngalau tua ha tujulu ni Tuhan tu nga dia anak Tuhan ni. Tu Sukabumi ni nala ito.
Ala yang Sudah dorang memang berui. anggot orang di Ngoluna, ada orang di Ngoluna. Ba tinggal di Sigotom, tinggal di Jakarta tasonnya mate. Beda 1 tahun, Pak. Perjulu Bapak na baru. Baru ala sekolah di Tarutung. Perjulu mana waktu 1 tahun. Baru menusul memahami sedo Oma. Iya teh. Oh, maleh, harus maleh. Kalau saya tak kasih dah masih tedan. Rumpat orang lain sangoni bang. Lam tababe. Nah, nyatusan wae tarik tolak lain. Jadi ayak orang kesehatan wae. Aka siar nol matong dong aku tong. Isi leh. Mantang kampung nih. Oh, anaknya waktu ya bagi. Oh lo. Siar nol. Pelora. Siar nol. Bapak Ciplora. Oh lo tong. Ai kan dangi kapung waktu ya do kapung. Si Jetro. Ida. Kai mak. Berarti termasuk dua bang sepanahatan nanti. Panahatan di Gijang. Sahat tongi panahatan. Doh. Serobet. Anggini tulang perbalang masa dan ngakku. Si tay tulang, naik hutan main. Si tay tulang. Joksan. Oh, kai mahamit tong. Sa sekolah di Ay kak sibiris kaon na awet muda lo. Nak bisa di bisnis sigareti. Kayak posoro berengo. Di mana? Lagi terganggu na HP na. Awet do badannya kango. Mardomu tanpa musik kan. Mardomu masudi. Jadi akhirnya di sini berapa? Evelyn bah. Akhirnya bulan. Jadi abel-abelnya ada zoniku. Ay saya upano ti Bapak si Modangon. Saya hirau puselede tu bering ba. Bering Jadi molo marjup kita haduan. Asa hupa tu duho pusaka na itu hamu. Mbah bering makan. Nah ya. Berarti tohoro no koni. Arong do tohoni. Sono dokang akang Jeremy. Oh. Molo akang atong dakola. Say dohono betop si sada si 2 si tolu. Jadi norokon. Basa yang dia mahaduan ay pala di tarengote akang i. Sayang dia mahaduan molo tusina marupani atau di batu 2 kang i haduan di dia. Abatung na berak sa minodong i. Ayo be pasti. Inabor dia putra. Jadi atersonodo. Nagsopola ginuisis pangano nanti. Hamu majo. Atersonodo arong do rencana ku songonon. Molo haduan tiki di ulau bolon. Adok pasiar siaron. Iko perjulau siar. Asa wae siar siaron. Asa nang jadi. Iko na udah perjul. Itu tong. Asal adong bentuk audo on nina dakoi audo torido no ku. Nah au butira setta bira. Au perjulu tangyak konok asonak siar Bapak Sodangon. Alana ngarep tai ini memuruhia. Mulu siar man. Bah. Dang bui kono musongoni. Olan na burukan mo mau. Alana ngahu karakian. Iko na udu perjulu siar. Siar-siar na. Layak ku boto rupani alana situ ya bang. Alana situ ya bang gabe. Babar. Gabe diulu itu pengiduan nak. Jadi betul dia. Wah, tadi dia mak isi na terjadi. Nama ngakak perjulu deh. Pak, ngai perjulu. Bapak udah si Pak Une nak dikiri wah. Atersono na kang Rosinoda. Bawa. Jadi adong doa tidak ada nak tertangi dah wakana tu nasir-siaran on.
Jadi tikina tabuat ubat tami tabuat ni kuma tabay tu batu nabir siak kami hangi muna apu nyatunu imana di lu bercapai saya wingok doa tadi baba nah saya mengarahai saya cercar ini abeng lumah kuling aja bagi siar dulu ba bagaimana do lari tuh ani amang burta silebuan patu dua nahai Inabori. Ako dorak suatong nanganong benuang jamat-jamat sono senari win na say cercaran ni na bagaimana siar tidak kutu sila ba si bata mereka mau main dinga tiap-tiap pun. Jadi ini marate. Iya pusako din. Pusako di. Baik to. Emak sehari-hari yang majo, nang terbu berjoah. Pada koni hamu tuh hatamu Eman nih, hebat tuh. Baik pada pokok kang Elpa. Asal adong nasiar itu tiupo kudon. Ayah habis. Pada mau pa Elpa, ben ngai beti podang nih. Iku mabiar. Ay moro stotor da basiar sana mabiar tu si. Angkut mabiar dotong. Ih, di. Sono na kang Rosinoda. Wah. Ido konakang dako inna kang anon. Adong man na maselusan. Adong, audo sklina inna nung musik. Ado hon inna nung musik lagi. Dia pusako mai tori dulu. Oh itu ate. Itu. Kau pusako ni. Oh itu ate. Alay tong dia makipao tong pusako. Ujago don. Basa ko na tong akang Resinonda. Wah. Ay combine do ba ko persiapan nyakang do bisik nyakang anon. Ay malujong do. Ay mede saya hurak saya bang. Babaya ko nakang manuang mo na terbisik di pikirata. Tu jera aja ba lo malujong akang anon. Jadi ay marmotor nama tu jajira aja anon. Jadi Molo. Kalau siaro di mana tong nek motor di mana tuh jelas. Roman non nasingi. Akadongan ni muse. Ay molo nasir dia dangarong ditaring motor ni kemelujung lu inna muse manno. Bah. Alay molo nga di vaksin ketiga. Bolo opu na buruta na buang garaja do. Na buang garaja. Ay kan marmotor do di bokalaki sian Gunung Borotan satu lubat Cimamora. Suara nai. Bukti sian husatai lubat Cimamorai sahak matu tu polak ni amata sekretaris dia gak diraih si dibuat. Anggo syakuta merdela itu sih. Alay yang sian nahor mermotor. Ini perlu dia mermotor bermain umum. Bukan no, nah ini juru sudah tanda motor nama bukan. Alay mo le paket tong baju naga naret semua mana tahu orang roy teribak terkoyak kan? Agak naret sih dipakai bajuna. Olah roy teribak masa ni kan termurah. Jadi mau berah Pak Evelyn. Jadi sangonon pada waktu bang na tabahusar-husar di pikirat tarubani akka tuhang do lidok lain iba. Jadi amat sinaring kedua laon na say termasuk manuai ngokulala na binani sekretaris on. Anak perubani so apala tari dia perbunyak kana kahatai bahulala songon mangna bagi manggulungguli mangna dia belum rupani mangna bagi sahak mau tu temu kangen nuai ngon nak melalui media zoom ba tapar tahatum mahulala onate ahon jumona te
Akang ada satu lu ida sudah. Rupanya Ya. setiap minggu. Oke. Nauli mai nak non marga tiga tina amang na artina dak selalu anggota tetap isi nabui igudang do kesehatan ayau terus terang macilacir rohaku moro artina ngaja di songonon adong mo saya laporan ni sekretaris nak kining nga di atas 720 HP nah terdaftar bisa jadi lebih jadi lebih peparannya putai buru bere dot hita aka nomor dunga tubuh dia penga perlu memang adong selalu zoom dot aktif ay menurut bereng do ay dak aku sangat termasuk lacir aku memereng partisipasi ni aka sudi peparannya pui Bang nasi dia BP nadi natulak nadi bae ba. Kuilala anggo target. Jadi doon ba. Tetap memerjum sambil menunggul-nungguli. Ima pendapat channel. Teh kak ketua, nauli mate kak ketua teh. Oh, nauli mai nga. Jadi minggu depan. Tersambung saya minggu depan nanti kak Persamosir. Oke. Jadi lah tutup akang masa niat kang. San Samosir. Manang nasa Jakarta mah. Samosir. Arua. Samosir batangnya. Batangnya, oke. Batangnya kita. Apa saudara Rohata martangnya kita. Di bata amanami namar dengan di Banua Gijang orang namar palangit tanuro nasa isina orang namar pahami sagurir horo nati no pamon ala itu hohai marhaporu sat Tuhan benama sa dingulu nami tuppe martahi hamili Tuhan manakapi aka nasi pikiran ni rohanami na pordu di pinopar ni nami saladatu Totuna di Tuhan sangguru di horo. Alepas roha nami di ho Tuhan liano murihami sadani roha maka namar donga tubu namar hamarangi mar huru mar bere songonya kana mar hubule pele Tuhan. Liano musadani roha di hami lapas ton sakak ni roha nami on bunga dimulai hami li Tuhan. Alai kecang nadu pe padalan na ali Tuhan. Roha nami di ho Tuhan roha nami yang nomor hami kapasupasu tu akaburu nami hami saluk na tahe asara di roha nami hui hami manupahi bulan nami ima na pajongjong tu momen peringotan nami na udara pasar-pasar tahi di hami li Tuhan nomor roham dari Tuhan na saud tang lemo nami alai pos rohami di Tuhan na di futa buat akan pangarat tope pinopar nami saharada tu oma nama baisa dan roh hari kami do pangalehon akar rezeki asabui kami dari Tuhan pahi di nami isakat nami on asiroham borngenon tu pasatami tu ho akadongan nami be macam be kana sodo di sumun to karena yang roh itu ada dasi roh nami sa roh ria laho marapot tum tupe melalui Inton asim roham Tuhan kami orngenon pasatami ngulu nami tu horamoti mahami salu na manang na dia bibi kami saat di ho mahami itu lorong anak lebih ibabadan nami pasatami tu mi pasatami tayang nami tu kudu amin Horas na di dalam Horas